Kumsi benta bandang pen klan cucu ya ke jingdawa na ke benta ban kentiu kerdan no ya ke mausen ram sin na di blok sya ke civil subdivision ka kenhun kiseng balang ki badan hapo ke mausen ram blok menta ke si ka khandai terik unai lor arajar afoi ha ke jesan lang da ki kli nong sun char sinong UMDC ka than uba Alvin Saukme ha ka jinan lang UMLA uba Himalaya emsang pliang kilale bani kendo umtirang ba ka jala ukon rat ke sangma ban pers ngau sya u halo ke jingdon kam ban kentiu kerdan no ya ke blok ka kenhun kiseng balang ka mausen ram sin na di blok ki bukentup ya ke HANM KSU, ka FKJGP, HUAM, bat ka HYC, hakini khnet yo kilalik ban pan jingkersan na kinong ilam ka UDP, HSPP, bat PDF. Kani ka jinglek bani kendu, kani ka kenhun, kisang balang kalong ban pan jingkersan, bat ru bakinirap ban pensngolem show mendirang ba ka jala ban penulong ye kitiki jingdawa jong kate ka kenhun. U chairman kani ka kenhun kisang balang uba kelang thongni ulai thu uba na kalyang jong mendirang ba uklam ai kanu kanu ka jingkular hanrei ulong ba unsapet bniab ha habai dei bat kani ka jingdawa namat ki babun menta kiami syakmat bandawa civil subdivision. Habai keren bat kilap thai kubor uba Himalaya sangpliang mulai thu bala dapat pensngo show mentirang ba kajala ba kamau sunam blok kaldei keblarim bah yang bala thau daru sunam saja kandai spa repuar bat lada kentiu kerdan no syaka civil subdivision ke sorkar kam don kam than e ban perlu pisah nomor babaro kijingdon kam baro kildan lupa bo kamau sunam lengba kasin ardi blok. Ka kenta ka bangio ya ka ban isong badu chief minister kamra but layo ya ka discussion hai bun kilang namata jingduna jong ka dong ka than suram but ka issue ka bakam pang hi dei nota sngi ka dei every but ka jingkentiu ya ka mosam sia di blok sha ka civil subdivision nagleng jong chief minister nyo ya ka positive response kejo but kumki noilam jom ka kunun semala rakat bu dari jingdon lang jom dari sa champion lokal mili bari sa Alvin bari disi jom ka thi mosnam jongi ni kermen ba nagliang kejo un sa perkat marban shania ke start kejo bau consider maupun betlam nak taga bet kebiang abah kamian jumpan ba jumi syati ini ka isu kamde isu ke badang dangshan kadi isu Islamhan adu ki life hoslam kunsa akba ki noilam jongi ye beli kila persam ba ra ini isu pun semua cak sarkar andre kini sarkar bela baro kimshim asam makata ini ke kentiru nimshim la shthai nimshim la shong klikti ya beteng ke jingdawa jongi but kermen ba ko ke jinglam jong ora sama chinsa ni skamba ungle ege bani bani nakamata jong ka mosnam jongi nomor ba mosnam si blok kamdesu ka mosnam kamdesu ka blok ka barang shen andri ka palat ru ya san posnam aru nai spa ru pula ka thi ka mosnam pula penlong ya kan musam sikap blok umkoi naki blok barang kau jalan meglia meglia cuma nish meglia cuma persian ban snap ya kejing keren kejing pun semua kejing but yang mentahi semua yang ban ai ya kata kata polar bau kecil no penlong no ekda solution hendrai nishanya kejing start kejing but suatu bah ini government kadi kami government single majority government di coalition government haban panjumut lang na baru ini kolik bukan kan MD government ka memorandum ba ki seng balang ki ai chief minister kala kentuk ya ki jingdawa ya ka development ya ka thai do hoi ha ka mokram bat kham tap e ka subdivision e ka civil subdivision de u chief minister u la don ke jingmut wong ban le ya ta ka kam ban ai ka subdivision ndrei kumalang mata wong ki don bun ki jingdawa ki civil subdivision na keleng so ki don bak dawa na laskin don ma dawa na thangaro don de sekiwi ki jaka ki pan na kum na pathar kama kum ta te ndrei wong ya kamong sun ram ru wong anum le klet namar ba habang ya shim ya ka discussion ngin ha isong lang ban yepe
ba kini baro kibadai hop kibadai ban yo ke subdivision kamot u sapunwan ha kata ke komiti ban pe ban bisar ban ai ke subdivision rekat-rekat deh bat ya kapla bisa jang kasoka te ngaso bakal kabyang karukom jubab jang u kadai ru badai beli amtahi ban syuhong kular mentah-mentah Ahmad Jungi menolak hibu le kata nomor ba kadon di prosedur dan di komiti ki beli banyai nambah ndrei nakalian jonga ngasu penpau tang tuwe ngongsa kajinglut apo kamong sunram konsulselani ke subdivision ban snai subdivision ko mong sunram kanum don kajinglut ke papalat kadau kalong nomor bangi ngiladon lupa ki office subdivision labun ha Keguman no mentang ngiladon SDO PHC, ngiladon SDO MSCB, ngiladon ki SDO PWD Armut, ngiladon u engineer PWD division, te ngiladon de u range officer jong ka soil, ngiladon de ki department, ki central department kita, nangda nakaliang ka Brahmaputra board, nakal Central Water Commission, kita barah ngiladon lupa, tengok ong himdon kamsyu. Bapin tulut pisatan ia bentar ke Mong Sunram ada PI ke civil subdivision ini nalor kata orang basnong jong Mong Sunram badon rekat bani meneh hati lang uru la kubur ban on ban ai ke kendo ia bentar ke ni ke jing sina lani ban sina yang kisam yang bentar subdivision dia kata kamut ngi lalong ready bah on the day on banda declare ya ke subdivision nangta sawat pisa ban thiet khendo ban thiet jaka suluk kai ke pisa ke sarkar ya kilang compensation ngimdon kam ka kamong sunram bun ki office kiladon lupa ki khendo petang ka PWD complex ke jaka jo PWD ka he adu kata ta adu ngilala ban convert ya ke football playground apo ke kompleks jo ka PWD ki kata ko pun pau ba nakaliang kamong sunram ngi la long ready lupa stang ban ong ban benar bat ke office kalau di stang apa ar ngi la pun snow ho chief minister ke jing ba ki shem ki pai ba ki shem ki jing ka le gawan ka rinti sungkin ka surok na weloy hadu kabalat kalong ka basni hadu kata ngi la dawa ya chief minister ba on shem ya kan ke surok on priority basis nang ba ya kan ke surok weloy hadu habalat dei ban sanction mentau snem ni te u kular ban ulam munjur ban le ya kata sakabaar kalong ya ka jingking po khasimara kate hajan rumku ya katu ka jingking ru kalong ka ba hadu atata ba ibriu benta apa he ka kimla bakin cross ya gawa ki hab yai pelun nadu nadangar ban poi sesulong ban wan don kam ya menta kiwi kam ru tikidon pun kiwi kam development kibangi ngila pensno kaba sakawe kaba ngila pensno de halor ka umbang ba naga skim JJM hadu mentang kalong ka batlat hadu atata datang gawe ke projek umpan ban pendap dengan laong iu ba ude ba un sobha ban pendap kaba hadu kaba ngakren kalong halor ka South Sumper PHC dengan ong ba ngidon kam ka South Sumper PHC yang menta ka koi kakia jong kibriu haka South Sumper area tie ngalapun kenal yo uru bahaka ni ka assembly ka balalet iba hek belum minister health report la kular baong la approve ya kata ka proposal bansina ya ka PHC po South Sumper ke namar kata ngapun kenal yo chief minister ba ude ba unle kamkloi banwanra ya ka PHC South Sumper kita kilong main agenda kita nilai discuss ngishim ya katakanlah kam grande ki kam development nalor ya ke kam badawai ke civil subdivision but shibon ki ba ngiyo berdiskus berdua ke Singapore hakam dei baki leti ki skin hakam dei baki PHC ki CC ki bapher poka musram konstitusi ke jungi but ula pani ki lisru but Henry Susi ba naka ka South Sumper ban upgrade ka subcenter shaka PHC ke Kamrum Henry Sutana bula no down nakale ke jungu but ulong ba kun consider ban upgrade no ya ka South Sumper health center shaka PHC
ban nagaling ko uru ulakular ba yaka loba si siru un pet ka kamde mkane namar ba ka building bat ki wegi jingdong kam hapo ka loba si la long ready kalau stand nak leng sarkar bahkan bahkan pleno bahkan ai yaki staff ki bande ban pet yaki pajba jongka musram pasasi